Amen. Yeah, ma whelo e atu le nei tai out, so apapelo i Yesu Keriso, lo tato ali'i, ma lo tato Faaola. Good morning, everyone. Happy New Year to those who we haven't met since the new year, but it's good to be in the house of the Lord, especially the fellowship of the brethren. This morning, we ia le atu ai mea malawa o lona ngalelei le nei tai out. O le au teitai nei tato le tatalo, ia ona tato a matalea i le upo le atu le ni aso. Tato tatalo whaktaita mai lo wanga lelei, mato toi wheloa ai ona o oe, oe e mafu ai mea malawa, sa iaia te oe o mato taimi, o lo iaia te oe o mato waso, o lo fina ngalo fo'i o mafu ai ona mato mafuta whaape nei, le mafu anga leo le mato vi inga, mato te whaafoi atu ai pēr ia te oe lo lava vi inga ta ma, ona o mea lelei, ma mea sili ua e whaia mo i mato, le nei awa noa mātou maua, o se awa noa maua lunga ia te i mātou. Ina ia mātou whaalongolongo i la upu, a awina i mātou, ma taitaina i mātou e lea ngangapa ia la malawa e tusai ma lofina ngalo. Tama, ia vea la upu o se fatu e pau i le ele lei o mātou loto saunia i mātou, a o mātou whaatalitali atu i le toia fia mai o lo mātou ali i ma lo mātou Faaola, o Yesu Keriso e ala tuaila mātou tatalo i le nei tai au, and we all say Amen. Amen. A whaio ia te oelo tusipa ia o lo iai tātou i le mata upe se fulu ma le fitu a le tusi lea a Ioane. So if you have your Bibles with you, we are in the book of John, the Gospel of John, written by the Apostle John, and we are in the 17th chapter. Greetings to those who have yet to meet. My name is Fred. Luatua, welcome to our house. Whaatalofa tu fo inisio tato tua whawhine mai Samoa vi ia lea tua. O lo tato iai le mataupule se fulu ma le fitu. This chapter 17 we have learned and heard over the last few Sundays is a prayer. And it's a prayer prayed by the Saviour himself. Over the last couple of Sundays, we've heard Jesus go through each verse and we understood the heart of his prayer. O le tai aole nei, o le mtaupu se fulu ma le fitu, o le mtaupu atoa lea, mai lona amatanga se iau i le whaiwina o le mtaupu o se tatalo. O le tatalo foi, o lo o tatalo ai lo tatu Faaola o Yesu Keriso. O le taimi fo'i o lo whai aile nei tatalo, o le toe po. So this prayer is prayed at a specific time, and the time is the Lord's final night. Final night before what? Final night before his death. Whai upes fulma, mata upes fulma le tolu whai pumuamua, o lo o iai se leina whaapea, wana lofa i ona tangata i le lalolangi, ua ia lofa ia i la tau ua oo i le ngata anga. O le whai upu lea e whaatatau i le alofa o le Faaola, i le toa se fulu ma le toa tasi. Lea ua tātou i loa, ua alu ese yuta, ai ua totoe ai na o le toa se fulu ma le toa tasi, o i la tau la ia o lo whaafea ngai ma upu a le Faaola, ilona toe po. Tatou tau nuu mai le mta upe sifulu mai fitu, o lo iai upu a le Faaola ilana tatalo e whaapea. Wha mai upu a Yesu i le whai upu e lua se fulu. E le whaapito la o tatalo mo i la tau nei. So lea ua awina i tātou, o le mta upu le se fulu mai le fitu, o le tatalo a Yesu morona au so. Ai wha mai le mata whai upus e lua se fulu, e le whaapito la o tatalo mo i lātou nei, a o i lātou fo'i o e whaatuatua ia te au, ona o la lātou upu. Si toi whai tau atu le leina lea, e le whaapito la o tatalo mo i lātou nei. So lea o tātou iloa, o le tatalo lea a le Faaola, e whaapitoa lava mo le au so. Ai wha mai le whai upu e lua se fulu, e le whaapito la o tatalo mo i lātou nei, a o i lātou fo'i, o e whaatuatua, ia te au ona o la lātou upu. Lona winga,
ua au mai I upo le tatalo a Iesu, o lana tatalo lea, e le ngata I le au soo, ai lea ua mo le lautele o e faa tua ia te ia, ona o le upu, ma le tala inga o le swafa pele o Iesu. So we understand that this prayer is specifically for the disciples. But in verse 20, Jesus includes these words in his prayer. He says, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. So Christ includes all of the believers from the beginning of redemption right through to today, the present time of the church age. We are all included in this prayer of the Lord for all believers. Praise the Lord. O le tatalo fo ia Iesu, famele e peru luas e fitu fai upe luas fumale lima. Famei e iei le faiva a Iesu o lo faia I luma o le tama. Famei fai upu lea, o le mea fo I lea e mawhai ia te ia o na Faaola pea lava I e faalata lata atu I lea tua ona o ia, a wā o lo o soifua pea ia e fautua mo'i tātou. Le whaiva o le Faaola o lo o whaia I le taini le nei, I luma le tama, o lo o ia fautua mo'i tātou. Le isi upu, o lo o ia tatalo I le tama mo'i tātou. Ia so uma, I taini uma, o lo soifua, le whamai le tustala e peru. Whamai e mawhaia ia te ia o na Faaola pea lava, I e faalata lata atu I le atua ona o ia. A wāolo whaia pea e ia le fautua mo I tātou. At the present time, we read in the context of this prayer, it's the Lord's final night before he dies on the cross. But we read in the book of Hebrews that Christ continues to intercede the Father on our behalf, even to this present day. So we can see this prayer as a prayer of the Lord, not only for his disciples at the time of his pre-crucifixion, but it's also his prayer for all believers that he continues to do today. Amen? Amen. So, I le tai ala le nei, ua tatou taunu o maila I le vaenga e lua o le tatou mataupu. Vai aso na te anei na tatou tilo ai le whaiupu e ono anga I le whaiupu e se fulma le lua. O le amatanga fo I lea o ni vaenga se lua o tatalo ai Iesu mo lona au so. Vai aso na te anei tatou tilo ai Ane tatou te patasi e tua. Vai aso ato na tua. Mai le whaiupu mua se ia o le whaiupu e lima. Na tatalo ai Iesu mo ia lava. Whape ai Iesu ua o wha uma le ngaluenga na e au mai o te whaia. Le ngaluenga lea tolu ma le awha tausanga o ngalue Iesu ma le au soo I le lalolangi o ana upu fola o ana ngaluenga whai. Whamai Iesu ua oo mai le itu aso. O le aso o lona maliu. Tanu mei lea lo tato whaitau le vai aso na te anei. Mai le whaiupu e ono se ia o le whaiupu e se fulu ma le lua. Tatou mata la ia ni vaenga se tolu I le vai aso na te anei. Na whape ai Iesu I lana tatalo, ina ia mua tu mau le au soo I ana upu. Lua, ina ia tu mau le au soo I le vi inga o le tama. Tolu, ina ia lavea ina le au soo po le au toa sfuluma le toa tasi. Mai le lalolani. Leo o tatou iloa o le ale whaamtala ina I le tuspa ia o le lalolani. O le tuina na o mata, tuina na o tino, whaalia valenga o le o langa. A le lai tatalo ai le I Faaola ina ia lavea ina I lato. From verse 1 to 5, in Jesus' prayer, Jesus prays for himself. And he says to the Lord, my time has come. That time is the time of his death. From verse 6 to 12 is part 1, and this is the part that we heard last week. And this part of his prayer, he prayed that the disciples and believers will remain in his word. 2, that the believers and his disciples will glorify the Father in all that they do. And number 3, he prayed for their protection because the disciples were still in the world. Ale tai ale nei, o le whaaua wina o le tatou mataupu, I mai le whaiupu se fulu ma le tolu e o le whaiupu se fulu ma le iwa.
E tolu fo ni vaenga o te fia mata I le tai au le nei. Vaenga mua o le tatalo ale ali ina ia maua le oli. Lua, o le tatalo ale ali mo le lavea ina. Tolu, o le tatalo ale ali mo le ola faapa ia ina. So we will look at the second part today and another 3 components of the Lord's Prayer. Last week we heard that he prays to remain in the Word, he prays for glory, that they would continue to glorify the Father, and he prays for protection from the world. Today we will continue another 3. Number 1, he prays for joy. Number 2, he prays for their security. And number 3, he prays for their sanctification. So let us go through each of those parts today. Mawalo tusi I le tato mata upu. Upu spuma le tolu if ya mata le tato faitau. And then Michaela, can you read verse 13 for us after we read the Samoan? Upu spuma le tolu mawalo tusi tato faitau fatasi ia. Amen. Thank you, Michaela. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. Amen. That they may have fulfilled and that they may have my joy fulfilled in themselves. Ola manatu mo mua. Faaola wina le tato mta upu malvaya sona tuana inei. Tau nu tato le fai pasfuma le tolu. I se manatu whapea tatalo o ia mo le lato oli. O lo tatalo le Faaola mo le oli. As we continue from last week, verse 13 brings us to the part of the Lord's Prayer where he prays for joy. Fa mai fai pasfuma le tolu. O te le iai ole nei o te alu watu yate oe. Leo tato malama o le ato e fo'i Yesu ilona mamalu. A umalona maliu ma futa mauna so o mai e talitonu mo le fast food waso ona toia fio ae lea o ia ilona mamalu. Toia fio ae o ia I le tama ne whape ailana tatalo o le nei o te alu watu yate oe. O te whai atu fo'i nei mea ao I le lalolangi. Fa mai le tatalo ale Faaola ina ia maua e I lātou lo'u oli. Ai se a, o le mafua anga o le tatalo ale ali Faaola, o wā o le a whaafea ngai le toa sifuru ma le toa tasi, ma le pua ngā o le lalolangi. Le pō lea na whaapea atu ai Yesu le mta upo sifuru ma le wha, fa mai aua le atu vale o tau loto. O le pō e tumu I le ti ngā, o le se pō e tumu I le whaa noa, a wā o le atu ua o na so'o e le Faaola. Fa mai le whaipu muli lava o le mata upo se fulu ma le ono, fa mai ua whai atu nei mea, ua au whai atu nei mea yate o tau, ina ia o tau maua le manuia yate au, e maua foi o tau e le pua ngā I le lalolangi. Le mafu ango le whape atu o Yesu, o te tatalo ina ia maua e le toa sifuru ma le toa tasi le oli. A wā o le a whawhia ngai I lātou, ma le pua ngā o le lalolangi. Jesus prays that his joy may be fulfilled in the disciples. And now we know that his prayer is not only for the disciples, but for all believers from time of redemption to the church age. And he's praying for us that we may have joy. The question is why? We find the answer at the end of chapter 16 and verse 33, where he says these final words to his disciples. He says, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations." In other words, you will have persecution, disciples. Remember back in chapter 15, he says to his disciples, the world will hate you. Beginning of chapter 16, the world will eventually kill you, and they'll call it a service to God. So the disciples are in this dilemma. They are in this situation where their Saviour is about to leave them, and they are troubled in heart and in spirit. But praise the Lord, because the Saviour also tells them that
there will come a helper. Who is the helper? The Holy Spirit. So I tua o le ata atoa lea, o lo tatalo le Faaola, ina ia te i lātou le oli oli. E mana tua, o umona fola mai e ia, o te awina mai le fesoa soani. Wai le fesoa soani, o le anganga pa ia. Le soifuanga atoa le Faaola, o le fesoa ta inga lea o le Faaola, malona tamā. O le mafuanga lea na o le tū mau fo'i o le Faaola, i le oli oli. Jesus' joy was rooted in an unbroken fellowship with the Father. Ai o lo whapea o na ia tatalo ina ia tu maule oli oli ile au so awa ole a ia tu ua la lato mafutanga. Na tu foi opua Paulo ele Filipi mta koe fa fa koe fa mai opua Paulo ia o to oli oli ile ali e lea unua o te toi fa yatu ia o to oli oli. O leo langa o le tangata whaatua o leo langa e tumu i puapua ngā o le lalolangi. Aisea, awa olo e whaia ma e tu mau i le suafa o Yesu. E itania i tātou e le lalolangi. E whasiotia nisio i tātou ona o le suafa o Yesu. E whamaile whaamalosi le upu le tai au le nei, uso matua whawhine, ia o tau oli oli i le ali e lea unua. Tusa lava po le ale whaingata. Tusa lava po le ale matau mai o le ali o le nila lolani. E whamai Yesu o lo tatalo e tu maule oli oli. Amen? You know, as a believer in this world, you will face tribulation. You will face hardship because of your stance and your stand for Christ. Christ doesn't promise us, you know, candy-wrapped kind of religion, belief system. But he does promise us that the world will hate you. That's the promise. You will be killed, some of you. But Paul says to the Philippians, rejoice in the Lord always. Again, I say, church at Philippi, rejoice. And that's a huge encouragement for all of us, that we, in our faith, in our stand for Christ, that we find the joy in the Lord. O le si mafuaanga o le tū mau i le oli oli i le alii. A whamaile tu sina Roma mta koe valu, whai koe tolu sfuman wha, o ke riso o ia na maliu, a ua toe tū mai lava o ia. O loo i le tū tamatau o le atua, o loo whautua o ia mo i tātou. Uso matua whawhine, o le tatalo a Yesu ke riso lo o whaia le tai aule ne yaso uma mo o tātou. Nei atu mau i tātou i le oli oli. Ia e mauti noa, o lo iai Yesu ke riso i luma o le tama, o lo whaia e ia le whautua mo oe mau i aso uma. Mata mo fie le nā fola folanga o lo whaapea o na ia te i tātou, a wā o lo iai lo tātou Faaola i luma o le tama, o lo whaia le whaiva o le whautua. That's another reason, brothers and sisters, that we can have the joy, that we can rejoice, is because we have a Saviour before the Father who intercedes on our behalf. Praise the Lord. Another reason why we can have the joy is because the Holy Spirit that dwells within us, it's one of the fruits of the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. Fruit of the Spirit is joy. Praise God. O le isi fua le nao le ananga pa ia lea ua ia te i tātou. O le fua le ananga, ole. So usu matua whawhine, au tatalo a Yesu mo le au soi le ni tai au, o lo whapea foio na tatalo mo i tātou. O lo whaia le whaiva o le whautua i lea i aso ta i tasi, ina ia tu mau i tātou uma i le oli. Painga lua, maua le whaipue se fulu mal wha, se ia o le whaipue se fulu mal ono. Mole jai fai tau melo tu si na pa mole fai puna e tolu. Watu la mo fiona ya te i la so. Wa ino fo ile la langi ya te i la so. Wa ile ni yo la langi la so. Fa pe yo o te le se yo la langi ya. O te le o le atu ina ya ab ese ya te i la so ile la langi. Ia e tausi ya te i la so mai le o lo la langi le o le ana. Le ni yo la langi la so. Fa pe o fo
o te le so o le lalolagi ia. Thank you, Jay. I'll just quickly read in English. 14 to 16. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. 15. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. 16. They are not of the world, just as I am not of the world. Praise the Lord. O le manatu e lua, o le tatalo mo le lawe ina. Tai ale nei o tātou whanongonongo, tatalo le li mo le oli oli, ina ia tu mau le au soo i le oli oli. Al manatu e lua, tatalo le li mo le lawe ina. Jesus prays this morning, number one, we've heard that he prays for the joy. And it's hard when you're facing the fact that your Saviour is about to leave you. It's hard when he said to you, do not let your hearts be troubled. But he prays this morning and he says, Lord, I pray for their joy, that my joy be fulfilled in them. But in the second part, he prays for their security. Whamai le manatu nei e I le whai upo se fulu ma le wha, whamai upo le tatalo a Yesu. Ua autu atu lau a fionga ia te ilato, ua ino fo'i le lalolangi ia te ilato. Jesus prays in verse 14, I have given them your word. He says to the Father, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Welcome, girls. Hi. No worries. Everyone in? Yeah, pass from the phone. Find a seat. Hey. Malo, lava so far. Good to see you guys. Okay, so we're up to part 2, and we're in the John chapter 17. E whai pua suma whanga e suma leno, e maua ele tatou vaenga lona lua lea. O le whai upu lea lo tatalo Yesu mo le lawe ina. Ai aso na te anei, na tatou whanongonongo ai le tatalo Yesu ina ia lawe ina le au soo, ona o loo iai I latou I le lalolang. A le tai ale nei, whamai le tatalo Yesu, I le whai pua suma le 5, whamai o te leo le atu ina ia e ave ese ia te I latou I le lalolangi, a ia e tausi ia te I latou ina nei leanga. Whamai le whaaperetania, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. O le whaipa suma lua na tatou wa ai o lo tatalo Yesu mo le lawe ina mai le lalolangi. A walo iai pere au so I le lalolangi. A le tai ale nei whaipa suma le 5, o lo tatalo Yesu mo le lawe ina mai le lo leanga. O ai le lo leanga. Satan. Jesus prays specifically for the security of the 11 disciples, for the security of all believers from the evil one. Who is the evil one? It's Satan himself. In 2 Thessalonians, if you quickly turn your book to that book there, Lua Thessalonianta ue tolu whai ue tolu, whamaia le whaitau lea o loo tusi ai Paulo I le ekalesia I Thessalonia, a o loo wha maoni lea lii, na te wha atu ma wina o tou, ma leo wina ina nei leanga. 2 Thessalonians, Paul writes to the church, chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. Part of the Lord's prayer is that he's praying to the Father for the security of these 11, and now we know that it's for all believers from the evil one. He prayed last week and he said, we prayed for their protection from the world because they are in the world. He is about to leave and they will remain in the world. Tatalo Yesu vaiaso ne te anei ina ia lawe ina wa e iai pea I latou I le lalolang. Ai o le tai aule nei, whamai upua lana tatalo, o te o le atu ina ia e o te leo le atu ina ia e ave ese ia te I latou I le lalolangi, a ia e tausi ia te I latou ina nei leanga. Lea o tatou malamalama, o le ngaluenga satani o lo whaia le lalolangi e matautia. Whamai le Peteru mua whai matau e 5 whai pue valu. O le ua whai o tau mona fili o le ti a polo lea. O lo o whialu aluai o ia pei o se leo na tangi.
wa sa ili se tasi e aina e ia. Ole ngaluenga ale tia Apollo e matautia. Famaile Efeso ono fai pesfulu malelua. Famaia upua le apostolo i le kalesia. A wata atu te le tau matangata a o li sili ma fai pule ma li o le pauliuli o le nei lalolangi. A toa ma nganga leanga i mea oi le langi. O lo fa apea ona saunia le li po le filio le nei lalolangi. Ana upenga malava ina ia faa sangatau i le tangata faa tua. So when Jesus prays, Father, I do not pray that you should take them out of the world, but I pray that you should keep them from the evil one. We now know that Satan has his own strategies. We read in 1 Peter 5:8 that he is like a roaring lion, and he's out there to try and destroy as many believers as he can. We read in Ephesians chapter 6 that we do not fight against flesh and blood, but principalities of the dark world. And so the enemy has his own strategies. Hence the reason why our Saviour prays for our security. That's an amazing reality. Because we can feel it every day. E mawhai o nei loa e tātou, e a mene o mai tātou I whainga ale fili I aso umalava. Ai whaawhetai. O loo iai le Faaola, o loo tatalo I le tamā mo oe mau I aso taitasi mo le lawe ina. Praise the Lord that we have a Saviour who is praying, interceding on our behalf for our protection, for our security. And I praise the Lord for that, because some days I almost can't make it. Praise the Lord. But praise God that He is there interceding on our behalf. For mele tusia yuta, suelo tusina yuta fa'amulmole, ole atato faitau fa'atasi. We can turn to the book of Jude. That's the book just before Revelation. And we're going to read verse 24 and 25. Because this is what the Saviour is doing. Olinga wenga lea o lo whaia e lea tua le alo mo I tātou. I le lawe ina o I tātou I aso taitasi. A mawalo tusi, le a tātou whai tau whaatasi mai le yuta. A lona whai upue lua spomalwha. Ma le whai koe lua se fulu ma le lima. O le nei, ia. O le nei. Ia ia te ia, na te mawhaia o na leo ia te o tō. Ina nei pa u. Matu ina atu ia te o tō. Ua le po nā I luma o lona lava mamalu. Ma le fia tele. Ia I le atua poto e toa tasi. Lo tātou Faaola. Le ina ma le mamalu, o le malosi ma le pule, nei ona po, ma ia o I le whaangawalu. 24, 25 in English. Someone one of the girls? Ia. To him who is able to keep you from stumbling and to keep you and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Saviour, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. So mele tu stala yuta from my ole nei ia te ia na te mawhaia ona leo ia te o tō ina nei pa u. Amen. Mingan wenga nā lo whaia ele Faaola mo I tātou I aso umalava. Le ai masa tātou mālosi, Le ai se mālosi I tātou. Le o tātou I loa na Faaola ina oe māu ona o lona alofa tūnua. A le lau o Faaola ina. E o fo I lo tātou o lana Faaola ina o lo o whaia pēr e le Faaola, le whaiva o le whautua. Le whai mai, o ia na te mawhaia ona leo ia te o tō nei pa u. Amen? You know, He saves us with His grace. We didn't deserve it, because the Bible says that while we were still sinners, Christ died. That's what grace is. But now that we are saved, Jude says that now to Him who is able to keep you from stumbling. And I'm sure that everybody will lift up their hands and say, yep, I stumble every day. But praise the Lord, the Bible says that He keeps us from stumbling. Praise God. That was the Lord's prayer. He was praying for the Father to keep the disciples,
keep them safe, keep them secure. Why? The enemy has its strategies. Ai se ana tatalo ai le Faaola, o wā o iai leo lo o le anga, o lo o whealu alu wai, o ia o le leo na tangi, sa ili se tasi e aina e ia. Ngā luenga nā ti a polo, ae whawhetai, o lo o iai se whamaile tusi a yuta, o le na te mawhaia o na leo leo ia te o tō, ina nei pā u. Vaenga muli muli, e maua ele whai upo sfulma fitu, anga ele whai upo sfulma le iba. Maua le tato tusi whai tau, leo o tato whaanongolongo le tai au le nei, tatalo le Faaola, mo le oli oli, nai whainga tai o le tūlanga leo lo iai le au so, o le tūlanga o le a ave e seina lo lato Faaola, o le a ave e seina lo lato whai a onga, tolu ma le awha tau sanga o lo lato mafuta, ai leo wha mai le Faaola, o le a uto e foi i lo u tamā. Vaenga lo na lua o na tatalo mo le la vea ina. Ai sea, sila fia Yesu o le a whaafea ngai le au soo, ma i tātou malava, ma whainga le ti a polo leo lo iai i le lalolangi. A le tatalo muli muli, o le tai au le nei, o le tatalo mo le ola whaapa ia ina. Maua le whai ua suma fitu a ngai whai ua suma le iwa. Maua le wha Samoa wha mole, tātou whai tau wha tasi mai, ia. E whapa ia ina i la tō i la moni. Rau a whiongo le upo moni mea. A heino ni au ina mai a ui le Whape foi a ona au ngā atu o i la tō i le lalona. O te whaapa ia ina ngā tō. Ila ia whaapa ia ina o i la tō i le upo moni. Lena, if you can read those 3 verses for us, Samoan Muli, yeah? Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Praise the Lord. Verse 19 reads, and for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. Le vaenga muli muli ona tatalo tato te fia tala noa i le tai au le nei, wa tatalo le Faaola mo le ola whaapa ia ina. The final part that we want to look at, this part of the prayer this morning, the Lord prays for their sanctification. Now the word sanctification is a very churchy word. It's a word that many Christians would understand. But a lot of people don't understand what this word means. O le winga le upu lea ola whaapa ia ina, o le ola vavae e se mai. The meaning of the word is to be holy. But the meaning of the other meaning also is to be separated. That word separation also can, and its definition for the word sanctification is to be separated from sin. O le ola whaapaeina, o le olanga vavae e se mai I le anga sala. O le tatalo ngā na tatalo ai le Faaola, mō tangata talitonu. Mō le au whaatuatua. Tatalo le alii ina ia tu mau le upu. Tatalo le alii ina ia tu mau le oli oli. Tatalo le alii ina ia lade ina. E whamai le vaenga o lana tatalo I le whai upo se funu ma le fituanga I se whai upo suma le iwa. Tatalo le alii mo le ola wha pa ia ina. O le fesili, ai sea, o le tali, a waolo o iai pere au soo I le tino. Manatua, e le I o se e tasi I le mamalu o le tamā. Ai o lo saunia e Yesu le au soo, a wā o le aia tu ua I lato, a wina mai le ananga pa ia, ai o lo iai pere I lato I le tino. Fai upo sepulu ma le lua tatalo Yesu mo le lawe ina mai le lanolangi. Fai upo sepulu ma le lima tatalo Yesu mo le lawe ina mai le loo leanga. Ai fai upo sepulu ma fitu anga ai fai upo sepulu ma le iwa, o le tatalo lea, o le tatalo ina ia lawe ina I lato mai lo lato tino. Le manao o le tino. Wa le tino le tangata, e manao a le tino le tangata lato, e tuina nā watu I le anga sala. A le tatalo le Faaola, ina ia tu mau le au so, I le ola faa pa ia ina. Jesus prays for sanctification. He prays that the Father will
separate the disciples from sin. The question is, why? Why do the disciples need to be separated from sin? The answer is because they are still in the flesh. All of us as believers, we're still in the flesh. We're still alive. We are still walking on this earth. Verse 12 talks about protection from the world. Verse 15 talks from protection from the enemy, who is Satan. But he prays for sanctification, and that prayer is protection from our flesh. Because our flesh desires to do sin. Because we're fallen. So the Saviour prays, Father, I pray for their sanctification. Wa te atea I tātou ma le whaasala o le anasala e ala I le maliu o Yesu. Ua maua e I tātou le manuia e whaavavau e le aise angasala ona o lona toi tū. Ai I le taimi nei o loo iai pea oe maau I le tu o le tino. O le mafua anga lea e tatau ai mamanao mia e I tātou le ola wha vaiaina. Through his death, sin no longer has power over us. Through his resurrection, we will be separated from sin forever when we get to heaven. Praise the Lord. But right now, we're still here on earth. We are still in the flesh and we still have those battles. Hence the reason why the Saviour prays for our sanctification. Hence the reason why the Saviour prays for our separation from our flesh. Praise the Lord. The question is, how? Ole fesili e whaape fea. Whamaile whai upe se furu maleiva, ina ia whaapa ia ina o ila tau I lau upu moni. Whape fea o na ola whaapa ia ina, whaapa ia ina I tātou I le upu moni. I le awhionga a le atua. I le tusi pa ia. I le whaita wina o lana upu. I le aoa o ina o lana upu. I le mala malama. I le awhionga pa ia a le atua. The question is, how do we sanctify ourselves? How do we separate ourselves from sin? If Jesus is saying, believers, Father, I pray for their sanctification, how do we be sanctified? The answer lies in verse 19. He says, they may also be sanctified by the truth. In other words, sanctified by your word, sanctified by the Bible, sanctified by immersing and deep diving into the study of the word, the study of scripture. Praise the Lord. O le ola nau I le whaita wina le upura le atua. O le ola ina ia sue ia fionga pa ia le atua. Ola ina ia malama lama I le a fionga pa ia a le atua. O le māneia I o le vaenga le o le tatalo a le Faaola. O le tatalo ina ia ola whaapa ia ina. A le ao au ina la. Le la whai mai. Whaamamaya te I latou I lau upumoni. Whamai whai koe suma fitu. Whamai ia e whaapa ia ina I latou I lau upumoni o lau a fionga o le upumoni lea. Uso matua whawhine e le ai ma se isi lava awanga tātou te mawai le o langa whaapa ia ina. Le o lava vai e se mai ua nao le a fionga pa ia a le atua. Whamai le lua le koronito a lona mata pue tolu. O loo iai le whai tau whaapea I whai pasfulma le valu. A o I tātou uma, o loo va ai I tātou I le pupula o le ali e peisea I oi se whaata ma o tātou mata. E leo fitia, ua li ua ai I tātou, ua fōlina I ai nai le pupula e o I le pupula whaapei o na mai le alii le anganga. A e au mai le apostolo Paulo I le whai upu lea, le o langa o le tangata whaatuatua e ola whaapa ia ina. Ai au mai le ata whaapea, whamai ana upu, a o I tātou uma ua vaava ai I tātou I le pupula o le alii e peise I o se whaata. E le mawhai ona tutu atu I tātou I luma o le mamalu ma le pupula o le atua. A o le upu o le atua,
o le pupula lea o le alii lea o lo talanoa mai ai le apostolo. Amen? Whamai le upo le apostolo, whamai o loo vaava ai I tātou I le pupula o le alii e pei se I o se wha ata ma o tātou mata. Ai tilo se wha ata e te longo fia lava o fōringa. Ai tilo le upo le atua o le pupula na o le atua I logo langa. Whamai whai unga al whai upo Paulo, ua liu ai I tātou. Le whamai ai, le tatalo a le Faaola. O te tatalo ina ia whaapai aina I lātou. Le la o tātou malamalama, o le o langa I le upu ma le fionga pa ia le atua. Ai whamai Paulo, whamai e peisea I se wha ata ma o tātou mata, le pupula o le atua. Whamai e liu ai I tātou, ua fōlinga I ai nei le pupula e o I le pupula. O le o langa whaapa I aina o le tangata tali tonu, o le o langa e whai aso malama. O le o langa whaapa I aina o le aso uma. Mafu anga na o lo o iaile whautua mo I tātou I luma o le tama, a wā o lo o ia whaia lana whaiva o le whautua mo I tātou I aso uma. O lo o tātou tilo I lana whionga, o lo o tātou nau e sue I ana whionga. O le pupula lea o le atua, o lo o liua I tātou I aso uma. O le o langa wha pa I aina. Living a sanctified life. I turn to the book of Paul to the church in Corinthians, and he says in verse 18 of chapter 3, 2 Corinthians 3 verse 18, but we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord. When you go to the word of the Lord, that's the glory of the Lord right there. Praise the Lord. And Paul says, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. When you go to his word, when you study his word, when you go through and find out and pray over the word for your life, you are being transformed. You are being sanctified. Every single day you are being separated from your flesh, because your flesh is strong as well. But as a believer, we thank the Lord because we go to his word, and like faces that have been unveiled, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. The Saviour prays today for a sanctified believer. He's praying for our sanctification every single day. He says there in Philippians chapter 3 verse 2, Paul says to the church in Philippi, he says these words, verses 12 to 14. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Whamaile upua a Paulo ili ekalesia e Filipi, ta upu e tolu alona whai koe sfulma le lua o sfulma wha. E lepe se I ua o maua nei, po ua o ato atoa ona le lei nei. Ai o te tau sisi atu pēr, pē ma whai ona o maua o le mea na maua iau e keriso Yesu. Leolanga whaapayaina, o leolanga e a ngai I luma, e nau pēr I aso taitasi. Lefa mai e Paulo, e le peise I ua o maua, e le peise I ua o ato atoa. Whamai whai pasfuma tolu, le au soe, o te le manatu o maua, a o le mea e tasi o te whaia, o te wha ngalo I mea ua tuanai, o te momoe puno wa I foi I mea o lumanai. Suma lima, whamai o le nei, o suma wha, o te tau sisi atu I le whailonga, ia maua ai le taui, na wala awina ia o mailunga,
e le atua ia ke riso Iesu. Lo langa whapaiaina a. O leo langa a ngai I luma. O leo langa e nau I le upu a le atua. O leo langa vavai e se vai I le angasala. O le fesili foila, ai se a. Why is our sanctification important? Why is it important that you as a believer are encouraged to go to the Word of God? Why is it as a believer that you live a sanctified life? E maua le tali o le fesili nai le whaipo se fulu ma le valu. Le tatalo a Iesu na whaapea ai o ia. Whaapei ona e awina mai au I le lalolangi. Ua whaapea fo'i au ona awina atu o I lātou I le lalolangi. O le mafuanga o leo langa whaapaiaina o oe mau le tangata talitonu ma le tangata whaatuatua. Ona o I tātou o tangata awina I le lalolangi. O oe mau o le tangata awina I le lalolangi. O oe mau e mata mai ai le lalolangi. I logo langa whaolaina ma le suinga ua iai. E le mawhai ona moli mau o tātou o langa I le lalolangi. Pe awa ai mai le lalolangi. Oi, le o kei ai le ia ma se suinga. Au logo langa suia o le mafua anga le na o le tatalo o le Faaola mo le ola whaapaiaina. Ai sea, a wālo mata mai le lalolangi. Le wha mai ai le whaipa suma le valu, whaapei o na awina mai au I le lalolangi, ua whaapea fo'i au o na awina atu o I lātou I le lalolangi. O I tātou, tangata whaatuatua o tangata awina. Wha mai upo Iesu le whai unga le tusia mātai o, whai matau koe lusu mai valu. Whaipa suma le iwa, o le nei, ia o tō o atu e whai nuu umalawa ma so'o, ma papati so atu ia te I lātou. I le swafo le tamā, ma le atari, ma le anganga pa ia. O I tātou, o tangata awina. Mafua anga na e tatau o na ola I tātou I le olanga wha pa iaina. Why is it that we must be sanctified? Why is it that we must be separated from a life of sin? The answer lies in verse 18, when Jesus says, as you sent me into the world, I have also sent them into the world. You and I as a believer are sent. Jesus says in the final chapter of Matthew, in verse 19, he says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. As a believer, you are sent. That's the reason why we thank the Lord, that He prays for our sanctification. That's why you go to your scriptures every day. That's why you study your word every day. That's why you immerse yourself in your Bible reading every day. Why? Because the world will know that, man, that person's changed. Something's happened. That thing that's happened is the life you now have in Christ. Praise God. It's not because of anything that we have done, but it's everything that Christ has done in us. Tatalo le Faaola I le nei tai au a. Tatalo le ali'i ina ia whapea ona tū mau le oli oli. Tatalo le ali'i ina ia whapea ona lawe ina mai le ali'i o le nei lanolangi mauna mana whainga. E whamailana tatalo muli mo le nei tai au. Tatalo ia mo le o langa whapaia ina. Sila fia Iesu e vai lona au so. Sila fia Iesu e vai I tātou. Tele te me tu ina nau ai tātou I meo leo langa. Ono le tātou te le tū o le tangata. Au le tatalo ina ia tātou wola whapaia ina. Whape fea tātou woi le upo le atua. Ai sea a walo o mata mai le lalolangi. O I tātou oe mau o tangata awina. Whai wina lo o mata upu le nei tai au. I le tusi le a Paulo ia Kolose. Whamai le tusi a Paulo ia Kolose alona mata upu e lua. Whai pue ono ma whai pue fitu. O le nei. Whapei ona o tautalia o le ali'i o Keriso Iesu. Ia sa vavali ai o tau o te ia. Fitu. Ia mawaa o tau. Ma ia ati nae te ia. Ma ia whaatu mawina I le whaatu atua. Whapei o na o a wina o oto.
ia whaatele iai male whaafetai. I want to finish my sermon this morning. The book of Colossians, Paul's letter to the church in Colossians. Chapter 2, verse 6 and 7, Paul writes these words, "As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving." Whamaiupo Paulo, ia savavali ai o tō o ia te ia. O leo langa savali, o le tangata e a ngai I luma. O le ata fo ile na o le a ngai I luma, o le ata o le tangata ola wha pa ia ina. O lowo langa wha pa ia ina, ia peile a fionga pa ia le atua, o se wha ata. Amen? Ina ia wha pea o na o wina I tātou, a o tau wina I tātou, wha upenga ina I tātou, e ala I le upua le atua. Ina ia tua maule oli oli. Ina ia lawe ina I tātou, mai leo lo leanga, ai sili ai, o na tātou wola whaapa ia ina, a wā o I tātou malama, o tangata awina. Today, the word of the Lord, Paul writes to the church in Colossians chapter 2, verse 6, and he says, "As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him." Walking means that you one foot in front of another. Amen? That's a sanctified life as well. Just one verse at a time, one book at a time, every single day, read his word, study his word, and be equipped for the work, because the Lord says, "Go ye therefore." We're all sent, not just some of us, all believers are sent to share the good news about the name of Jesus Christ. Tauene e whaamanuia te lele atua molo tato ainei le nei tai au. Amen? Le fionga pa ia le nā le atua. Au le atato tūlai mai, o le atato tatalo, whaatasi. Let us stand together and we'll pray together to finish off this morning in his word. Praise the Lord. Ia tātou. Amen. Oro mau e tātou le apanua tātou te whaalongolongo ai. I le fionga pa ia a le atua. So let me pray and just follow after the words of this prayer, and we'll pray together and thank the Lord for his word. Tātou tatalu. Whaaftaitele le atua. Ona o lau upu. O lo o aoa o mai. Ia te au. Whaafetai. Loa lofa. Wa o whaalongo. Malo uloto. Wa tuuina atu. Ia te oi. Tamā. Whaia pēr lo finangalu. Ia so uma o totoi. O lo uwola. Whaafetai. Ona o le maliu o Yesu. Ua wha mā ngaluina ia. Whaafetai fo'i. Ona o le whaiva o le whautua. O loo ia whaia. Moa. Tamā. Lo o langa. Tuuina atu ia te oi. Ia so malama. E o I le whaamavau. Thank you, Father, for your word this morning. Thank you for challenging me. Thank you for encouraging me. And thank you for loving me. I am truly grateful. In the wonderful name of Jesus, I pray. Amen and amen. After it's my little tile, no one lay. Pai winga ngā lau au auna alu lau upu male mana whapea ona whaamanu nai lau whanau le ni tai au ono Yesu. Amen. Tato lalo me lalo whaftai.